Echa Akashwani Itanagar Enala Puchi Jihuluyu Manulini Etanichi Idumismi Aholakiji Dargalombo Panchayadane Assembly seat Pea Chamba Tuambo Nagane Yakol Brugabane Asunu Kaso percent seat Achitehajiga delimitation Kokomane seat Pea Ayawadalane government में लोकसभा हातिला बिल है अनितोबदा ahoga buni board haga maho mawmanga ne anyu EU MPLambro jiga machi maw kaso ne manga hu kani board jiga honne a kanun achu aja pramugo jiga wachi mem bill ashuma maw kanya ne kinhu EU board jiga ba maho a bill ashugai mi opposition me maw kanya ne asu board jigam babuda ahoga echaho census zomboga nama latachim ne baha inu ezarka holoke machinichi census malata chigane parliament on assembly seat peacha ba delimitation ewe lane hatila a bill pass bachio lok sabha seat hai mawmanga ne kapru kasomane mawbio ne mangaruma kheba chida ne government me la hoga asian data tikama nana rugamiga mabu India tika MMA hai wa gas po hai ruga khagada ne petroleum don natural gas ministry ma che joint secretary aza Sujata Sharma me medili mane la hoga ne diploma ma gas po pra khaga ne buni ni khepama mangahu lak bushi gas po apigala da la hoga Arunachal Pradesh Governor Lieutenant General retired KT Parnaik me buni Rajasthan Mount Abu ma che Brahma Kumaris International Headquarter mane manganiga bane au hoso prao chipwa chicha pagamba ma gibane jishi azoya done ekisha rumi atikama iya chopahalamro ge bane a program hai prambabuda laibada ahoga au hoso thema ho ne imuchi jom tabu ya hai gumda ne governor me chopahalamro ge bane akhaga a program ma chicha ba ma ho laibada ahoga PM NEPS kokomane buni itanagor mane ayo tatika chi gabane advancing apprenticeship chipwa workshop akhaga ma TJ MLA done advisor Dr Mahesh Chai Brombo IPR minister Nyato Dukam me gabane buntala yabima ma ema kanduba ma ho jamaya me jokazo prane ahito teju arundagada laibada ahoga Balinong Upia donem sagali ITI machi ahitoya idone Darnatung Government College donem Rajiv Gandhi Government Polytechnic College machi azo ahitoya me a workshop ma gabada la hoga India mane TVM benga ba alwe poche maloni ge ba campaign ke West Coming Desi Dilip Kumar me buni bomdila atikone aipa bada ahoga a district machi atipu tarhu iuma TV mingidu yongewe sutegala da la hoga ma ho atika mane TVM be ngaba alioma atika chimuke bane arojina ne disime lagada ahoga doimuk Rono Hills Rajiv Gandhi University machi sociology department kokodone epenga hai plastic muna asigabu chigamda la hoga ne Greenpeace Club kokomane bikhepa angonega plastic muna alimna latega bagabane ali chigamda lagane ali plastic muna angoya hai mangaru po ashwe latene khagada la hoga etanya hai World Heritage Day ini anaga yatan data atika brahmachi bahachi om done ikisha bune akhalando gabane UNESCO me ali ini enanega da laga Anjiando echao Asiajimebu Strait of Hormuz Macha Chemane Gichiga Jigauda ne Iran me La Hoga ba Colombo a Macha Chebu Jipo UK ne France me La Negane Chichaga ma India mebu Kimbijina Reida ne External Affairs Ministry machi La Hoga Randi Jaswal me La Hoga ne a Jipo Madeli machi External Affairs Ministry me plan ekobe La Kijina La Unida La Hoga etansi idumismi aho alimao ndobae